Бүгінгідей хәтерде 64 жылда 4 класста оқидыр мен. Ауыл яшьләре зәңгәр шәліне қуярға әзірләнелер. Бұларға теге абыстайлар қуйыра, тұқмашлар қуйыра, абыстайлар келегес деген малай образы бар бит. Ашқа шақырға келе тұрған. Міне шул малайның ойнарға шақырды мені зав қылып. Келіп, үйге әти-әниден сұрап, міне бірінші сәхнеге мінуім менің. Театр өлкесінде міне шушы болды. Зәңгәршелдегі малай ауыл яшьләре белән. Енді профессионал сәхнеге мен 70 жылда мендім. Әлмәт театрында яшь кешеләр туплау буенча конкурс үтте һәм студия ачты Гали Ага Хусейнов, баш режиссер театрның. Менә мин шул конкурстан үтеп, шул театрга кіру бәхетенә ирештем. Без анда 40 кешелек, без өчәү үттек анда. Ул заманда бит театрга Гашык кешеләр бик күп иде, хәзер дә күп инде. Без анда өчәү үттек. Гөлфирә дигән кызыбыз киткән, мин армияга киткәч. Гөлүшә Шоу театрында эшләде. Мин Әлмәт театрында эшләдем. Башта Әлмәт театрында эшләдек Гөлүшә белән. Аллага шөкер, ул да халык артисты дәрәҗәсенә җитте, мин дә халык артисты дәрәҗәсенә җиттем. Менә шул. Birinci rolüm onun kılında Şengiz Aytmatov'un Jaynak, Can Bulat obrazı. Onu eğitip anlatıp bitiretirdim. Kavşam, şuluk derecede, şuluk vakitte gururluk. Seni bilap kara, 17 yaşta profesyonel sahneye minip zor artistlar, bu жетмәслек артистлар янында сәхнәгә чыгып уйнап карарга кирәк. Моннан да зур зорлык минем өчен булмагандыр.